Tan rokok lah tak ada. Enggak usah nak boleh milih. Ya Jong, ada kom lagi rokok tan rokok tak ada. Enggak pak, kau terus samain, nyerok kakak boy. Pun jangan cuma tanda ada saudara yang tua. Pak, jangan cuma musuh pada jantungan. Mau papas jantungan. Ini mati pak. Serumban bencong. Jangan bencong malah kubuk mabun bilis to betul. Are benih bu mabuk pak. Ada cemu. Pakai stres kan. Siapa yang stres? Badan kau stres makin bean. Iya mau nyoba pak. Ada pengen stres nih. Stres banyak. Serumbanan bencong. Abu. Yang beli rokok jong. Aja. Tren bah nyuruh mana rokok. Dia sambil marah kok melon lu ringan je lah. Tok bo tok anu pak. Tabuk lah mesin bi tabung. Kau beli kecingan dia. Rak masih bener pak. Jadi tina kau mang kata. Jalan nak. Badak sama setong. Arab lek. Kok minta putus? Ah, mapa tak minta putus dah iya lek. Jodoh lagi bantah kalian tua. Ya wes lah. Assalamualaikum. Lek. Lek. Ulai man. Apa itu tidak boleh? Apa benar? Bro, ambo bro. Apa bol? Apaan mau? May aring bosang bol. Kok ibu tu si lang cewek mah. Ito ko ni ibini. Bol. Stres jiban. Hah? Tahu ya tung dekat kok. Ya coba dia. Apa ini? Ya coba deh. Jamu penghilang stres ya. Tinggal sama. Ya deh nyoba deh. Enggak apa wasong pun demon. Jamu jai. Jamu penghilang stres kok. Enom berapa? Enggak demon kok anu mon. Enom. Aku hilang stres sebenarnya. Apa remote mak buta remote? Salah ni yung buwan galer ni ngaji. Coba mun nyom re, cak nyabek lu tahan. Ya ngare mun nyom re. Ya re.
alkohol mo. Benih alkohol ya. Cemu kok. Lanjut. Allah minum. Lah mo. Kubuk penghilang stres ya. Ya minum. Lah lanjut. Lah mo. Marah minum. Lah sepura na. Marah ya minum. Lah mo. Lah. Minum. Lah mo. Mo. Di sapi dia tadi itu. Apa mak? Alun-bulun dah iya. Sering neken nih ka. Maksa. Maksa apa? Terus nginom. Beneran minum apa minum? Sering minuman kata. Ikut minum mah. Apa ya? Kopi. Cemu tar. Cemu mana sehat? Sehat. Nika menit cemu. Napa tat? Nika alkohol. Sungguh, anak-anak minum alkohol. Apa minum alkohol di arah apa? Stres tat putusin cewek. Ibu lah beri jamu penghilang stres. Alah bodoh boy, kita entos sekali. Mau stres menipah minum jamu dia. Masuk orang, kenapa nggak minum baygon boy? Kan dah tahu tibi. Alkohol minuman si memabukkan ya. Larang masuk agama, masuk negara. Pan Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 lah jelasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Dalam surat dia arwah jelas aktif. Hei orang-orang yang beriman, kalian beriman jo. Ben beriman. Orang-orang yang beriman dilarang minum minuman khamr atau hal yang memabukkan, dilarang judi. Kan sudah jelas dalam Al-Quran cek sampai wajib ben beriman, cek sampai minum semana ngerti? Ambui cek lah kau minum khamr melolo. Ben boleh mungkin masalah stres gara-gara cewek cek sampai ke hati. Orang odi riak kita akib berpasang-pasangan, beda siang, beda malam. Beda bahagia, beda sedih, beda kayak laki, beda nik bini. Jadi tak usah kena stres. Ngeding jong. Mon stres beun ngala uduk, apa jeng pas ngaji. Beni pah mon stres pah minum alkohol. Ngeding. Wah. Ngeding apa? Ada lah ya. Wes lah, setiap mulai setiap aku aja ngah. Mulai. Penelpon matang bekal. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertunangannya engkau ben-ben Jokop kontina be. Anak apa le? Paburung bayi. Apa sih burung do iya sih perkaran kok ben-ben le? Urana kak. Assalamualaikum. Le. Ya Allah taala. Waalaikumsalam. Ya. Apa kalau nure berbulan lah burung. Ya Allah, stres pokoknya udah. Ngantos ya, ngantos. Tak kira aja.
Orang yang tak oleh mau ketika stres tak oleh pas sampai buru kah minuman, tak oleh buru kah homer. Apa boleh saya kota Ustad rekatu ngajari sebagus. Ngeding. Sekak dinto thank you. Cukup kan kak dinto saya kalau subscribe, like, comment, share betul. Assalamualaikum.